Mbetagwa Dr. James Kiremi ni murungamiri wa cibitari ya Meru level 5 na katukanda kumanyithia antu betu ba Meru nuntu ba mantu ja tugitwe ja coronavirus ni ra confirmirwe Nairobi na antu inkona bagukira muno kwithwa kwina coronavirus ndene Meru mbere kambuge Meru thaiji mwanka narua Jumaine kutina kesi ya coronavirus iratangaswa Meru na kinya keja kwithwa kuyekeja kwija rirekeja ethwa keja batu tuba ethwa kedwa patient akethwa cibitari ya Meru level 5 tutitinda kuitha nontu gutina sababu kuitha nontu thineji tutetethia antu betu twaitha mwajie wina murimo wa coronavirus motore aja Meru level 5 inde batu tu Meru level 5 tutongere tu county Meru county government bitukite mikakati ya kumenyithia kanini kuomba kwithwa tukomba kutungatira mwaji uromba kujana coronavirus lakini tuje coronavirus ije kira kina gitumi muno kire batu twi mwingi ni kurigiria na njira cha kurigiria twire to tayari kuthamba njara na ruji na sabuni maitaja maingi ukanoga kuthamba njara nuntu rira watonga antu gutongi mtu ina nchoma kinya thate coronavirus kinya nchoma yo to area kiona mtu agwato nchoma nyumba bangi bakagwato ukathamba njara maitaja maingi sanitizer nacho ni kwendo na kuoneka womba gutumira sanitizer watumira sanitizer lakini kira gikurukite bionde ni kukara kithamba njara rionde na inaro tuuga patient betu bakija cibitari yetu kuma mwiri gajo yetu bagitonya urethwa patient irrelative ni antu barwa jite kuriunga cibitari kuriungira ajie bonde turenda bambiria kuthamba njara beja cibitari yetu bakambiria kuthambua sanitize njara nikenda turwa na murimo jo na njira ya kurigiria na ijuju kwendekana kenda murimo jo jotega tukinyire na aja Meru jokarwa na juna njira ya kurigiria nio number 1 kwa ubona mwiriga jo tukwina jam kidogo ya gutonya nikatukwenda antu bathamba njara na bethirwa bathimi temperature na barabe na thina igujania mona nchoma kana gukora teka tuwa coronavirus lakini tukabaikia rumu inge mwanya nikenda tumba kubatagera nkuruki nundu tutikwenda antu bambira gweta bamwe bakiuga kwina coronavirus no teronekana turenda kwambira kumiona twingwa twi daktari ba Meru twamenya irio tukabwira na tutitinda kuitha thina cha gukorora na nchoma twathiria kuthima temperature na kuthambia njara ore na thina nchoma kana gukora ageta room mwanya atija outpatient na kuona antu batina thina tiriko tayu nikenda to make sure batu cibitari ya Meru level 5 kote patient omba kuthana murimo jo omba kuijaja na tutemu manyete Meru county government na ritungo ba afya ngirie mana magana kenda bamwe badila na mirimo etegusiana na coronavirus kinyanini na bau kinya union officials raba kuga barenda kila mtu atreno o bate treno na kinya uninde muneno Meru level 5 nde train antu bara targeted bagatethia riria kukwendekana kutetheria patient uro ajito ni coronavirus in case eja kuoneka staff bara bangi bonde Meru level 5 sensitization ni kugitwa kenda nya ba sensitize ota public ore kwa sensitize coronavirus imbi wata mtu ate mantu jau muntu no bageta kwariria omenaria ke public yetu school sensitization ni kugitwa ke staff bonde kinya goro kwa na ingi sensitization kinya na rogo sensitization ni kugitwa county government ke sub counties chonde lakini go train staff bara pa kuendekana ku treat kuona mwajie ore wina coronavirus in case yoneka we need to train it unto 20 kweta 25 bone antu bangani kwetha kututethiria kwando thina coronavirus in case ikeja kuoneka ndene Meru ndi nurse manager hapa Meru level 5 hospital na inkwenda kuigithwa muno kira antu betu nturene mantu ja kuthamba njara ti cibitari yake tubati kuthamba njara kinya riria wa kinya gwaku mbere utonya nyomba no bati kuthamba njara kana wethro wina sanitizer ukathamba njara kendo tikeje gukurukia rukoro nyomba gwaku eja kugwata inya family yaku kinya wenja igitare onde ituga kuthamba njara ikubati jonto bwo kurigiria mirimo mingi ti lazima ki coronavirus kwa we igitare onde ithero wina sabuni na roje nikenda tumba kuthamba njara kinya wenja na inya wa mamunde ne weja igitare onde tumenyerie ni kuthamba njara nikenda turigiria murimo jojo na inya turigiria mirimo ingi ira yumba ne na kujania na kuraga kuthamba njara kwa antu bonde itukuburomba tore aritingo giba cibitari kuthamba njara ikubwirite na ikwagirite muno kire batu ni kenda afya yetu ya mwiri kethirwa ibu